umbah oh tingle lawan tanun riori iolen aku adikan bati ingkile solato dallorio oh kile mario rio kandi ikan le makarorong silele malena tampe ambeki malena tampe ambeki kwe mario rio kandikan makarorong silelekan maleh natam peambeki indeh tomen dadiangki anna tentong bang pole ya sidun dan to mamma te maira rama kamban lako wana lembang siruyan tome tindo te mai buku tang si peaderan lako wana lembang no paurung mengkara patama te katongkonan te mai tolangan uno koi tangkera lamba doreke uni sungi gura padna dai dai to unno ngani daun talang kamban nape lalun duni daun buloma papa lan padang di Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat Bapak anggota Dewan Sisolatul Akbarana Bapak Camata Gandang Batu Silanan Bapak Lurah Benteng Ambeso Sarakana belehei daenanna siapa tasik dirinna lepungam bulan daenan di poangena tokulla pura di belembu pakanna pantaranagna padang di buntu pangloloanna padang di Benteng Ambeso tuna aturianna padang di lali siayo kalamba arama kamban timba padang di Tobena padang di Majao langan siayo kalamba arek kesi barung barana pantaranagna padang di Mebali pangloloanna padang di Mangasi ia pondok di Pobero Ara daenan di Popantak nakallolo lilina padang di Mengkendek pari di Kurandana padang di Baseadina kesi barung barana rara makamban tiumba pada tiumba lamai tosi tarana kalimbuang boba tosi saladang kalimbu tang sore sore tiumba rara makamban lamai KSP balota tamba rara makamban tiumba padang di Gandang Batu dolo kalopi bulawan talu kurina ia mau padang bintoenan Lembang Asia-Asian tondok nanai bendang siabara oleh ton nadilanda manetena tosen danabunga pakan napantaranagna padang di Mambela pangloloanna rendan langit malum-malum tiumba padang di Jakarta ia mau tondoko dipo tallo maririnna padang di Indonesia pakan napantaranagna padang di Palopo pangloloanna padang di Tulat Tallo diumba padang di Luwu Mengkarapa padang di Mangkasa kwe
dosan base nenekta dosan kalapanda todoro kapuan anta nenekna padang di gua di gente patala merang nenekna padang di lu di gente patala bunga nenekna padang di bone di gente patala didi nenekna padang di sangala di gente patala bunga di gente mi boleh talu bocoe se dicapak gala apa pada ambe siare setie indah sia pibudaka muka lapa piang lindomo sang datumu unisumo sang karaenmu apalah ditula karakalangi lah di mana ngairika tuang mak kadatungga mak pautan salah nadauki masih yang anna duang bongi kesi tamulen kila ko tutun nalalan kesi dupa kaboro kila ko tamuan pasa tontong ki boleh lah si ben petawa mami nenek kila si bainan pelak tek sandak marasa naden di gente tosang dunduan pindan tosang irusan gori-gori kikom bay marasa siak untari metemai burana padang maka lima nate mai wai lolong di sere kalau lempan di kararo maka lima na laku kita tu marasan pa unis mulante lantang karampuan boyo kaisungan tomataka kiko tabe tapataran rampa pi inde talingaduan tata pali dan maya-maya pi inde sulin pak peranginta angkilang mempesabu inde sanga madatunta si detena tu inan tanam pataru katong konanta katongkonan kamarintinana camat gandang batu silangan turang pemain patumali lako keluarga katong romerintin ki jauh PIP sitaruna katongkonan kamarintinana keluarga besar KSP Balota jung mai buntu tu rampo berbela sungkawa katong romerintin duka ki jauh inan PIP katongkonan kamarintinana keluarga Lewesda Polo turampo mempatimari lako newawan lato romarintin ki lantang nomor tali sa lako lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga ne Riel Silanan turampo mempatimari lako mamaciki lato romarintin ki lantang nomor tali sa lako lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Adewe jung mai batu rondong turang pedu kami patumani lako mamaciki lator romarintin ki lantang nomor talu sa lako lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Ambe Wince batu ne adi jung mai sumpali turang pemen patumani lako tobalu lator romarintin ki depan otomatis taru lantang nomor 20 karua sa lako lantang nomor 30 katongkonan kamarintinanna keluarga besar nenek patatan ganda batu turampun tanda tasikira ramakamban untuk bulawan di buku taksi piaderan turampun metua lator romarintin kinde banua sitaru lantang nomor 10 kasera katongkonan kamarintinanna keluarga mamagali rantepao turampun tanda tasikira ramakamban untuk bulawan di buku taksi piaderan turampun metua lator romarintin kinde ban otomate sitan lantang nomor 20 katongkonan kamarintinanna keluarga Papa Anti Sola Adinna rantepao turampo men patumali lako Papa Adiki lator romarintin ki lantang nomor 3 sa lako lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Nenelwan Batu Posabe jung mai rangka turampo men patumali lako Juma lator romarintin ki rantang nomor 3 sa lako lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Papa Green Jakarta turampo men patumali lako Pong Eris lator romarintin ki lantang nomor 3 sa lako nomor 27 katongkonan kamarintinanna
keluarga Papa Gepi Rante turang pemen patumali la Kopoyeris la Torro Marintin kindelan tanah morotal lusa la kolang tanah moro 27 katokonan kamarintinana keluarga ne Gusti Jung May Buntu turang pemen patumali la Kopohein la Torro Marintin kindelan tanah morotal lusa la kolang tanah moro 27 katokonan kamarintinana keluarga Indoramang Batu Tuo katongkonan kamarintinanna keluarga Indoramang Batu Tuo turapo men patumali la ko juma la Torro Marintin kilantang nomor talu sala kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Ambeuli Batu Tuo katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Ambeuli Batu Tuo turang pedu kami patumali la ko juma la Torro Marintin kilantang nomor talu sala kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Simon Piku Jung May Tobena turampung tanda tasikira ramakamban untuk bulawan ibu kutang si piaderan turampung metua la Torro Marintin kindeban otomate sitaru lantang nomor 20 karua sala kolantang nomor 30 katongkonan kamarintinanna keluarga Papa Kasih Lamai Kaduaja turang pedu kami patumali la Kopohein la Torro Marintin kilantang nomor talu sala kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Papa Glory Lemo Pagasingan turang pemen patumali la Kopomisna la Torro Marintin kede lantang nomor talu sala kolantang nomor 27 sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Pongeko Batu Negapin Jung May Buntu turapun tanda tasikira ramakamban untuk bulawan ibu kutang si piaderan turampo metua la Torro Marintin kindeban otomate sitaru lantang nomor 20 karua sala ko lantang nomor 30 sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Pongeko Batu Negapin Jung May Buntu turampo men patumali la Kopomisna la Torro Marintin kindelan nomor talu sal kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna Mama Asni kole jajanan turang pedu kami patumali la Kopomisna la Torro Marintin kindelan nomor talu sal kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Pungada kole jajanan turang pedu kami patumali la Kopomisna la Torro Marintin kindelan nomor talu sala kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga ni Asni kole tadanan turampung tanda tasik kira rangkamban untuk bulawan ibu kutong sepeaderan turampung metua la Torro Marintin ki jawaban otomate sitaru lantang nomor 20 karua sala kolantang nomor 30 katongkonan kamarintinanna keluarga Nek Noel Rantebatan turampo men patumali lako Mama Ciki la Torro Marintin kilantang nomor talu sala kolantang nomor 27 sitaruna katongkonan kamarintinanna Nenek Kasih Kaduaja turampo du kami patumali lako Pongyeris la Torro Marintin kilantang nomor talu sala kolantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna Papa Pista Jume Bali turampo du kami patumali lako Mama Ciki la Torro Marintin kindelantang nomor talu sala ko lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna Mama Ade katongkonan kamarintinanna Mama Ade Jung May Bamba Ganda Batu turampo du kami patumali lako Pongeris la Torro Marintin kindelantang nomor talu sala ko lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Papa Kasih Lamai Kaduaja turampo du kami patumali la Pongeris la Torro Marintin kindelantang nomor talu sala kolantang nomor 27 sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Nenek Tasya Kaduaja turampo du kami patumali la Pongeris la Torro Marintin kindelantang nomor talu sala kolantang nomor 27 sitaruna katongkonan kamarintinanna Nenek Risto Jomay Salubarani turampo men patumali lako Indolisna
lator marintin kinde lantang nomor 3 sal lantang nomor 27 katongkonan kamarintinanna keluarga Peni Jomairan Tetayo turampo men patumali lako Indolisna lator marintin ki lantang nomor 3 sal ko lantang nomor 27 sitaruna katongkonan kamarintinanna mamahulda Jomai Baybunta turang peduka men patumali lako Indolisna lator maritim kilantang nomor 3 salako nomor 27 yang tu maka kisabu tak karingan ni mo bata di kaleta ta tumeng kalako tuinan tumangka di papatuang ki para motor. Bapak Ibu, seluruh keluarga besar di tempat ini, sebelum kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Di tengah pelataran duka cita ini, Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam doa kami pada siang hari ini untuk mensyukuri betapa besarnya kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kami ini, Engkau senantiasa menjadi penolong yang sejati dalam kehidupan kami. Oleh tuntunan dan pertolongan-Mu, sehingga mereka mampu menghadapi duka cita sampai pada saat ini. Berkesudahan mereka nikmati di dalam kehidupan, dan itulah yang mereka sajikan pada saat ini. Dan sebelum kami terima, kami mohon kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, sehingga melalui makanan minuman ini kami kuat, kami sehat selalu dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami terus mendoakan keluarga besar di tempat ini, Tuhan selalu mengurapi dan memberkati di dalam kehidupan. Dengan cara-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kepada mereka supaya kami sama-sama menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mangka, wah, mangka melong lin na. Apa hasilin? Kan demi dah. Iya. Hah? Siapa? Wah. Oi. Ini kenal kayak iya.
Kan di Lompo. Maka menastil rupunan. Milik ulit na magalit ko ng tiro motor na. Ipanak ko lang momentin siya. Thank you. Masuk gigi kan dia aja mau. Kantongan. Oh, itu masuk yo. Apa? Sola kuluterong mesa ada mo dia konsep na to. Hindi mo to misanga kuma nasanga diyan kuma buntu sola todonal. Kiman ka madalami kanu tindi jongge. Misalnya jong majao. Ketok sulu tampangalo. Bontong jawan bontong jongan apa kita? Ada kaju. Oh. Si bawa ya tuh, ini tuh pada sebujur. Tak ini teh. Si bawa ya teh unulan teh. Kiperan pula ku posiona papana anu papana kasih anak temannya penjung kumba nerindu kate lapana malaleo sebaya to na dibosok talo kurina kuya tu kumba si pek kurin di malaleo hindi mo kumujolo te ano sa bata lagi sakbesa ka te yung batu pira-pira kan patuan Mana momento to menyampaikan jungan, dapat. Dia potong la mesa, la si soli para bapak kejadian. Tabe tara pa panasolanasa, ta sita tanpa angga mairi. Labin dan nongo na pasumbung ang puduk te may di Puambe na lalu tondok di Paranwal lalu lisun na Pangleon apa takui manin kumwa na bena udara di tela bendan kan sisola te mai Paranwalan lo sumbungan puduk mau pa na te anak nadadian po suna kondo tarapang hindi toga tuangan di puno na rikaaban ng pinaan lalangan di suka-sukaran ni kinalolalan na di kararoy barra may isona bugong karuin na hindi to ditongkon ni alloleko na ang kiming tuara lang ang tetang na banua
Daw ti ambek ki pakaboro tulangan unti ngara sengok na papa lagi kuah dami tiramban kisabu dami lipang kipokada belan naden mogai utang mama tanguraban bulu mata untar ru dan nari lambe belan nama kamban temai taruh bulawanmu menapa temai mimi kandoremu maka lima anak temai tepo apakmu lesok ruangmu daluk sampulananmu bidang talung pulaumu dua turampo untong koni allo lekok mulan tema allo tatemo undi sungi kulla makai mulan te kulla di randelulangan angkilangan mangandol puang di matua lako iko yang be kaboro kumua den naupa di ko upa paraya di ko paraya amu tati todolentek amu tati esok ambutu male sau rumem benalangi lasi tiro puang tome garaganta puang Yesu tungkasanganna daw inan sode-sodeanna surga tungkasanganna lalangan di suka-sukarani yang nalang ada di kuah kinallo lalangna inde to ditongkonni allo lekok nalante ma allo dotemo apalagi kuah tabe ada nate tondo kesiman sangka nate pangleon deni malite mai ada na nene lante tangana tondo kumajau kitengkai deni malite mai sangkana todolo lante disunna pangleon majung ang kisuruki lagi kuah nenek mangan nai sangka lante tangana tondok kinai kipagolak kisan nabirina anak puang matua daw maaru balusun nalangi kalua kinai ma pasare naya morang pasundu nilang lologona umpau po irek ke pendaunanna kiden ni temai ada na nene kiden ni temai sangka na todolo majau ki tengkai majau ang kisurruki tontong bang na usumbungan puduk mau na lembaga ada lante padang di benteng ambeso kumua tasi patuju melong keden ni temai serekambane tutangina inanna keden ni temai salurara salumuku tutang susi molang mata penanta masolanasan ia nadetang tapurai tasi patuju melong bak tusai kuhun bisiki kan ni tamale madokko anare si patuju melong kadak ke si pakasirire ke lakolu to buda iyo mbaya masih dita tu kepokada usumbungan ra puduk mopa na lembaga ada ate nama ada dua di laku pelamban laku pamale dolo ya te tambelan balue lo komenala ya tambelan balu lo komenala ya Belum belen no. Membaliangan ni. Pero kilambamo sa Jeppe dolo na isang rampo ya te basse di pajung siang la eluk kang butuh na kita male tak dan jiluk tu bawa basse ya mode basena belau solatan digau tumpo lambanan serekambane tumpo tete katonan padang tonna di kombong basse kasalle
ilang padang di madata ton nalangan si basse te may nenek manganay sangka ia mo basse tang di pamalusa ia mo basse tang di porandi tang di palloy koe bassena bela usola tandigau lusau apa te pona buae male kamu mai ko apa te pona buae angge mo kuno ini to basse dana budak kutiru to tolo mai lampas salu sau inde mau jung marata berarti na sia tandigau laku pataru laku pateng kate malalan nada na si poring na tondok sabaya tu ada napu ada te totungara jauh inde kumbalalik nanai bejan rambu jadi ada inde tu lata besi bawang nih boleh dok jual tebas kan di mimi alami ndela totolo mayo kan di bawang madilok di sini totolo mai tuanu kan di mumi pan di jolo iya teh kami nama main nama jadi susi untuk di kilandi natuna pokara temi tomatuan ta apa mereka tapi anak mestiman nai aku dikate malolo pajadiku malolo pagaraga ku inang tatong tutang pelambi nai dan liman yang tidak mesi porin na tondoko tang susi susina ya telu la patulako tau ko isolana sang na kandina nasalabang tu apa na tapanata na lipungan tondok iya teh bunga na iya mau tu maleroko mendoy nama kamu tu mendoy malam berkumai sampai kepungano anu mah iya teh mesa malangan buat tupana tongkonan tupara iya teh Maroko batu gigi tongkonan Pekandoran sabayan batu gigi Pekandoran Tamalali Pekandoran Jokumba dari Maroko ke jajanan teh tongkonan batu gigi sabaya tu nenek lai naberu mau tambah kule jajanan tu batu gigi langinana tajana batu gigi beru laku pelambas sisi yang na batu gigi pak palumpan penjarak Surabeto injadian tahu dah dua yang mau mengesa nindogona mengesa si Bali si dunanaka padene jumasya kupa anda jadi tu tatalu jadi tu rising maler batindo tawala maler ke nosu jadi tu ambo-ambo si Bali penandangan malah ketampak jajah jadi tu ambo maler ko tondo jadi yang motolok pikaresu sisi kumia tu tongkonan batu gigi papalumpana penjarak sola betok anakna belau sola lando kundai iya teh Maroko
tu mama ya mula kusuri ia teh mesa merokok tondok tangan to menyampan ia teh jajaran tanda ia ton na lo pura di pokok tonton ingaran salah ko temo ia tukum batona allo pura nena si kurin ni malaleo jadi lapa nate ko malaleo jadi inda ko mutu tajumi malaleo rampo ko mendete maka mototu malalang nasi purin na tondo ia tilaku pukana te malalang kejadian tu tongkonan te tulang bokol ia te ulutedo malerongko tongkonan pekaindoran ulu tondok majau maroko tongkonan pekaindoran ulu tondok majau Tondok Malaleo. ulu tondok malaleo maroko tongkonan pekaindoran ulu tondok malaleo matua miki tongkonan pekaindoran saya mau kumai beliau itu dari maroko tongkonan pekaindoran Mana? ya teh malereke tongkonan nate tulang boko reke doa te ululan doa silanan dia mau kumia mereka doa silanan mana kedua kalau naran deh doa nali ia temesa ululan merokok waturane tongkonan itu tuh pokok mampu itu waturane ia temesa malerok tongkonan batu jumlah mudah ke pasti sudah tahu seperti aku kita kapalan di gimana iya teh sepak terong nasi patui anak tomate anak kuala napainan lako tanda indo nanti tulen boko tanda indo nanti tulen boko ya teh jangan lihat sama kumpulan ia temesa di Paluroko Makale di Paluroko Makale temesa susi motor aku tu ambek ku ombok nena nak kubangi Paluroko Makale ko ditandai metunale itu ke dikuah di Paluroko Makale ini muncul mesej berserak-serak kita anu mak lalana itu biasa dipogokan lalu penganton dok ya teh lalu lako anggota dewan
to digente petto pentungan atau muda to digiring-giring kada to dipengaran te disana ya teh lalu lako Camat Kandang Batu Silanane ya teh lalu lako Bapak Lurah Benteng Ambesa ya teh lalu lako Bapak Kepala Lembang Kandang Batu ya teh lalu lako Bapak Narola Jumai Lombok Lalanan ya teh lalu roko pendeta gereja Toraja Jemaat Buntu dan cabang Kiptian Rantai Besoe ya teh lalu langan Bapak Guru Jauh Rantai Besoe ini aku mau nakaran nih, nampun aku mau siapin nakaran nih, aku mau siap pelayanan mau watang si tak pada ujung motor nanti mau ditandai kumpul dan beramang dari pokada ya tak lawan naran dan terbilang baru sampai ya jauh dipukarin nana ya teh lalu lako kepala kampung kepala lingkungan yang dekole tahu aku teh ya teh lalu lako kepala lingkungan Jumai Buntu ya teh lalu rokok kepala lingkungan Jumai Rantai itu ya teh lalu rokok kepala lingkungan Jumai Buntu ya teh lalu tama kepala lingkungan Lamai Lali ya teh lalu reke pendeta Kedinge di Jajabiang ya teh lalu rokok pendeta gereja Kibait Jemaat Buntu ya teh lalu rokok Puskesmas Buntu iya teh tawana Bapak Natato teh saya tawana Mama Napita teh saya
iya betul. Iya. Saya tak ada. Itu menena. Sabah matan tu mutejung mama na pita sola papa nang tato Iya teh tawana SD buntu Iya teh tawana SMP buntu Iya teh tawana SMK Iya teh tawana Balok Toraja Iya teh tanlu tawana hangsi tanlu ya tuntuju to batang tanah dak dua anendena mesa hansi kole iku bang berkait mau pala iku munya to Iya teh tawana majelis kiraya jeung majemaat buntu tawana majelis kiraya jeung mencabang kebaktian ranting desa Iya teh merokok tok pos teh Iya teh pangindan teh warna budak-budak tak semua puta Iya teh tumanggar kapat dia iya teh tumang panangnya iya teh tumang jolon alam pikir salam kerja mas iya ya teh dekorasi iya teh sound system iya teh panitia iya teh tuh majoron boleh iya teh toma tuh nempui bahan teh tepura dipakai iya teh toma shooting
te to main na kurang ki bahan tak ke kurang mo ya kuma pa nak kurang iya teh tawana RT kolete tawana RT kumbate iya teh tawana protokolnya dah dua iya teh tawana lembaga alat penting yang biasa iya teh tawana babain kantis masola babim saya rombongan ku lan penerimaan tamu iya teh tutana di paroko surat tu mangga di bokara kumua itu pepatuanna jadi mangga nasang mitijung catatan ini teh jadi dapat nang patutun ni tondok sia gereja sia keluarga dua pate ulu salah pak bira-bira kepala aku lako siunu jomai majao iya te ulu terong sia te patosok-tosoko takwa manyan suranasa kumua si porin na tondok kota dia jadi namanya salinda susina masado bumi kuya to mende to susito ini si tetepnya keluarga dia datang bau tuh impesilan nila ko tetongkonan yo majawa jadi yang mau dipekale selaku kita selana satu impesilan nila ko ambe na sindona kami itu tukunan saya ngatu naliling kan rabat tu selalu majar perampun aku pesen dan penata ya tabe ta sison kasih Palamban karena Indo Pilan panek batu paneka gameran tebatan rampo mempatumali tutun kaborok lako pungyeris lataro marinti kilantang talu sa lako dong pulong pitu katongkonan kamarintinanna papa direta lion tondo kiring rampo mempatumali tutun kaborok lako lipu batu papa diki lataro marinti kilantang nomor talu sa lako dong pulong pitu katongkonan kamarintinan na keluarga ambe tandi silanan buntu lamba rampung patumali tutun kaborok lako mama na ciki katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum ne selfie simbuang mengkendek rampung patumali tutun kaborok lako mama na arin katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum na ne selfie simbuang mengkendek rampung patumali tutun kaborok lako Arlen na katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Cecil Tondon Palawa rampung patumali tutun kaborok lako Arlen na katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Cecil Tondon Palawa rampung patumali tutun kaborok lako Arlen na katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Cecil Tondon Palawa
rampung patumalik tu kun kaboro lako kong geris ia moto tu sang maratun tatu mangka kisabu kikua katongkonan kamaran kinanta kiti mang makbulolong kirante pala maao tang keleson sabu batu laki pokada tu tanda pawai matangki jomai kami koperasi balok ta kikua tabe lako bapak camat tu unok ko sisola kita tabe lako anggota dewan, tabe lako bapak lurah, tabe lako bapak ibu pendeta, tu rampotongkon lante untongkon ni aloleko nate tomatonta. Jadi yate ande eki tu tungara jawaban ma anggota tahun 1998. Ya, jadi masa saya mau, nah ya tuh si Balin nama anggota duka, anak-anakna, anak mamintuna, pira-pira duka tuh ma anggota Jombalok Toraja. Nah, sesana tuh kena saya tuh wakili, nah tadi maite Pak Awai Matanna Balok Toraja. Jadi semua anggota Balok turut berduka cita atas meninggalnya orang tua terkasih kita. Jadi nakua tuh pengurus, siap pengawas, manajer dan seluruh karyawan. Nako parampon bang miki salama ata parampon ki tanda mali ita kumua turu di pemasus satu kami bokoran nate tomatuanta. Jadi yang moto salamesa ahli waris mindana bang mewakili na rampung tari maite dana marintin tu laki sorong dana marintin anggota langsung dan dana marintin istri sabah anggota duka tu si Balina. Terus dirawat jauh rumah sakit TMB eta jadi dan duka tuh bantuan pengobatan tuh laki sorong jadi talu rupana tuh laki sorong lante tanga allo totemo tapi tamado itu ahli waris si Pak mau komisolana sama terima jona sorong sisirika tetapi ini adalah kesepakatan bersama dan artinya turut berbelasungkawa. Jadi ko dapat nanti loi anggota tak merakilo sabu itu nominalnya. Ya, kurang semangat tanda tangan. Sangat bayang moto tu dana marintin kisorong lako keluarga ahli waris. Nah cuma kami kikua ya kedennya tu kadang kitu salah sabuk kikua pagardikan dalam nata iki sengajai sangadina katang palambiranki kurang semangat lako protokol. Tawana Bapak Pendeta Metrise. Rambu aluguni akumba sola malaleo. Jadi takoi mana kumain bebenteng ka ada beta eraya besailan na dia keluarga lako majau ada kumba sola lali te iyo ta jadi takoi mana solanasan kumain bebenteng kamu ada te rambu te ta eraya ya te elai pamale yung besailan na dia keluarga tak ada nama te tiada jadi di pemas yang sambut laku kita solanasang presiden nih maliku meto temara jadi teh ya teh presiden laku bintu tongkonan jauh majau nabatu ya teh tosulu
Terus dulu. Ya teh, tak kaju eh. Tak kaju. Oh, dia itu agak kaju, dia menakar. Dia tu kan nak, yo, 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 terus. Dia PT melakukan nombor cuma jauh. Apa analian? Lulu ke Tampangan lo. Tampangan lo eh. Dia teh bentuk jauhan eh. Dia teh bentuk jauhan eh. Lombok Jawan eh? Lombok Jawan. Ya teh Lombok Jawan eh? Ya teh tampak lolo. Tampak lolo. Ya teh Benusura. Benusura. Ya teh tampak jajah. Ya teh tulang sana nih gojang. Teman tahu teh. Bangka. Tanding doa na. Bilanda nasi turui mo tindi may anak didadian. Empatasu tiyo na tanding doa na. Pagkukuduka misa susi misa apa anak-anak ndejo ambe tungara. Gua laku pateng-kateng ke sini dulu. Apa dulu dia melaku patengka. Lari siman na laku kita soal nasang kumuyati aku teh. Malolo pada ringku, mangura pagarganku. Teh ku kopi atau mau wewe na setongan apa? Kuya tindi ambe tungara do lagu gua siapa kalau manuk natang si leto barra ambeku sampu pisan ambeku jadi amo tong gua belanan apa bentin deme yaring ku to biung te mempati lo tanda indona ya mo to lagu pukara do ya te mempati lo tanda indona nina nabalian sang maneku Tesa ni solang asam kumuya tu tanding doa na sampiakan na tuyung may di sanga aw song kayung tampo simbuang ana tunde na ya tindo na tuyung duka masya may malaleo ya tiande na dolo tulak pukarang kimi pirangi lako kamu ading ku sola lima apang baila bimiu po kamu sa banatandai at hindi niya umdeta. Yatu di parandug na yatu nene eta serok ko di sanga osong ka yung tampo magkale di sanga tumangin lo may buntu batu lo may pasuit di sanga tumangin
Malerok kung pubaini di sana lay korok. Andara itu palombo. Yang tananay tasu yung may. Dari duka ruruk. Kunan duka masya tasu to. Mangka to. Pambay na si tengkan la ako sa batay kung upo ili na nakuha natin debe kung nakumali kung may pupukarang ko pata tempo ko sa natamay ka na barugang kinete sa may ko umbarat to nang gibeni di sanga yos tandong sabaya to kisa aling di sanga ritiw kumbay di sanga ria matiu sa ternyata di sanga yos tandong nakuha mi tinime makara na kuya nene na yung may makal ito tandong jadi yamo to ta agutan nay kumwa dari diumir ka palombutin de tandung mara para naiden para kaslandina sabaya untuk kukunin na buda turang palam diku sabab pimpiram-piram mo na kuantin debe kuno kamali kumayang kupukarang ko pa na kulitat tempo ko mangka to dari mitu di sana Balaungan yaitu Balaungan saya pubay di sana layupa ya tu layupa berarti ina anak na di sana lairaka yung may ulu tondok ya tinda lairaka apa si rondong pabunga di sana lairaka mapenduan di sana layondik maapin tanglun di sana lay ukka maapin napa di sana lay rena iya meneneng kudu ka mga siapa to ya tun dari itu lay raka yung mga tondok ya mo di sana dako anak na lay tanan yung may bulan awat di Romanda sola ulu seba yung mga tondok Antatandai sudah nasang apa? Tayo kukulen nupu itu bayi ni jolono ulu seba, pinduang ki bayi itu ulu seba. Nani juga masih atas tu dinyambe kaya mana nening karon tu tesara tu tema tu kau. Ia tu anak nelaitanan jong may bulan 5 tahun. Ia mutu so korok lay dako ia meneneki bauri moman utambay tatandai mo to sula nasang kumuha anak na ulu seba sula laitanan ulu seba tatandai mo kumuha anak na patatan mana na lambat sula kolaira kay hindi na kupukada apa suno mang kupukada ya tu anak na lairaka ya tu kulandi na tu kupu na tu napukaran na tinimi tu matawa talu ya mo tulay upa ya mo tay nene nate to mimbo ko yo si nene ki lay painting ana dem pamuan ni sa tota mo kutanday sa ngata kupu melo sa ngana nene na tulay rita intero melang bakrawang nah ya tulay upa hundarian tao apa tu nasi balian tu nasi bali Balaungan apa dak dua itu anak Balaungan gio ia mutu lai rena ia menene kuto anna lai sesa indo na teto matua teto memboko jawat ia tu anak palai upa ia mutu sodake anna lai dima tabe ting tiko na sangan na nenek ko payeto tu sangan na nenek ko jadi ya moto gua lago kita sudah nasang sabari ko perampe lago kita turun indo na te tomatuan na tae te solata yung may makale kung may tem yang karan ni galay mati ni bagi-bagi te kamu bati na Balaungan yung may sola layupa labi na ko bati na laitanan sabari kuat di pemain tumpula ko indo na jadi pada moto tu palaman aku bisa sola nasang budak tangkap putung kelur tangkulan bina
makamban tutang pedete na apa yang mukukun nina mapiadari padika aku te songko peladaran tali daliban no yerukan na itu dolo nina upukara na dolo tundi na upukara na undi dolo na andang pangan ang narangin na ketumatuan ta sa dolota para mo to semangat anna patundokan kole jadi babi maya mandu sa milo-milona ke nasorong siami keluarga lako majelis gereja jauh cabang kebaktian Radam Beson na lulaku patundokan anamane dilelang. Oh ini bawa wakil keluarga guys, serahkan dilako patundokan naik. Ini mau ketemu gereja. Tu tenong yang persembahkan dilako gereja na patundokan. Iya, kurusumana lako keluarga tu sumbangan tama gereja sola patundokan napuang mura pesake sola nasa ada dah kata dah aku mau kutong kukua mudah nak kuah bisa ngata dia na anu nang ya kesipatuan tau kumua masih ada yang pental lo sabar na pakai ni ke misalnya si 5 nasang di juta seng tente ada yang nyata kumua mater pun nakwa 10 juta contoh murah nakwa nalo mo kang kada situro kumua lata papental lumbang mo to perkali na 25 bulan tahu 26 28 pira talung pulo pisan 31 satu kali 31 satu kali 31 satu kali 31 dua kali 31 dua kali 2 kali 2 kali 31 2 kali oh lama saya naik penduan 31 2 kali 31 2 kali 31 2 kali 31 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali oh jatuh 31
tupak tondokan sola gereja kuresumanga lako kita keluarga. Mama kumoere toto mau bareng mo. Yang lainnya jauh pipi ini tuh ditandai nama to sabah lai bela ada penunggunan itu nena